Šesnaesti Međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma Kraguj M održava se od 28. do 31. maja 2026. godine na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu i obuhvata izložbe lovačkog oružja, municije i opreme za lov. Prilikom posete sajmu iskoristili smo priliku da posetimo štand firme Meteor Steel iz Kragujevca, koja je i ove godine obezbedila bogat asortiman robe namenjen lovcima i ljubiteljima prirode. Poštovani kolege lovci, dobrodošli na 16. Međunarodni sajam lova, lovnog turizma i ribolova u Kragujevcu 2026. godine. Firma Meteor Steel već godinama 16. put tradicionalno organizuje ovaj sajam i kao uvoznik sabati pušaka i sabati karabina htio bih da vam pokažem nešto od asortimana sabati što bi naši lovci mogli da vide na našem sajmu. Jedan od tih modela koji bi volao da pokažem našim lovcima je Keep Love sabati, nov model, oznake SKL20, koji se radi u svim kalibrima, ali kod nas uglavnom dostupno u R kalibrima koji naši evropski lovci najviše vole. Izuzetna izrada drveta, lagana puška. Ovaj model dolazi sa mehaničkim nišanima, inače oni se rade i bez mehaničkih nišana. Lepo leži u ramenu, lagana puškica, za ljubitelje sportskog lova i izuzetno. Sabati, poznat kao i po izradi kombinovanih pušaka. Mi na sajmu imamo ovde Sabati Forest kombinovanu pušku. Evo, da vidite, sve ovo je u kalibru 12.76 7.57R. 12.76 7.65R je zastupljeno kod nas, ali moguće je porudžbina od bilo kojih, uglavnom R kalibra. Na njoj je postavljena konus optika od 1 do 4x24. Čisto da se vidi kako to izgleda na pušci, spremno za lov. Sabati radi obodno čepne karabine. Jedan od tih modela je Sabati Safir, viša klasa Sabati karabina. On dolazi sa mehaničkim nišanima, integrisanu šinu, Picatinny ima i odvoji magazin. Izrada drveta vidite sami, nema nešto se priča. Ona cijevu je multiradijalna, što znači da je izuzetno preciznosti karabina. Drugi model koji bih predstavio od Sabatija, to je Sabati Rover Hunter Classic. Novi model, isto sa integrisanom šinom, dolazi i odvojivim magazinom. I naravno, kao i svi novi karabini, svi imaju naovi. Dolazi u svim standardnim kalibrima od 2.2, 2.3 do 57 IRS. Sabati također radi i jeftiniju varijantu Rover Hunter Classic u polimerskoj. Znači oni dolaze bez mehaničke nišana, Rover Hunter. Isto integrisanu šinu, odvoji magazin ima.
Sabati takođe radi Rover, Hunter i kao Thumb Hole varijantu sa rukohvatom za mlade lovci koji to u zadnje vreme dosta vole. U svim kalibrima dolazi. Evo još jedan, čisto da pokažem da vidite kako to, ovo je 270 Winchester. Sabati takođe poznat po izradi lovačkih pušaka, kako blokirica, tako i položara. Mi ovde imamo model Falcon koji dolazi s čeličnom glavom, izuzetno lepom gravurom. On je u 2076 kalibru, ima promenljive čokove. Isto tako u 20 kalibru, 2076, isti taj model. Ovu puškicu bih htio da vam pokažem, to je Sabati Saba, to je položara u 2076 kalibru sa promenljivim čokovima. Prelepe gravure. Sapfir takođe, Sabati, se radi i u polimerskoj varijanti, koje jeste polimer, ali gumirana varijanta malo, tako da mnogo lepo leži u ramenu i u ruci. I dolazi u svim standardnim kalibrima. Jedan od lepih primjera Rover Hunter Classic Pro. On dolazi sa kompenzatorom trzaja, prelepog drveta. U kompletu stiže sa kompenzatorom. Mogu da kažem da Sabati trenutno radi na programu za mlade. To su novi modeli koji treba da stignu u našu zemlju. Posle razgovora sa Sabati oni su se odlučili da mladim lovcima izađu u susret sa jeftinijim modelima koji će takođe biti kvalitetni, ali dosta povoljni za naše tržište. Ovde imamo, inače, nisam rekao, samo da vam kažem, Sabati takođe radi za taktičko pucanje karabine koji ćemo imati u ponudi isto u tom programu za mlade. Firma Meteor Steel se bavi uvozom i distribucijom Konus optičkih nišana. To je italijanska, renomirana italijanska firma koja su... Evo da vam pokažem. Se bavi izradom optičkih nišana, dvogleda, znači svih vrsta monokulara. Nosača, znači sve što treba. Moja preporuka za sve lovce je ovaj model Konusa, to je Glory. Tubus mu je 30 mm, uvećanja od 2 do 16 puta 50, koji je izuzetna, ima iluminaciju i cena mu je veoma povoljna za ovako nešto. Konus takođe radi i termovizijske monokulare, i noćne nišane, i termovizijske monokulare, i binokulare. Evo, jedan od takvih primjera je ovaj dnevno-noćni nišan. IC, koji se kači direktno na Picatinny šinu i tu imate optiku za sve. I za noćnu i za dnevnu. Još bih volao da vam pokažem samo
dvoglede, konus. Ovo je jedan interesantan dvogled sa daljinomerom, koji takođe konus radi. I sve vrste, što kaže, dvogleda za svačiji džep. I za sve uslove, i za potrebe lovaca. I ljubitelja prirode, naravno. Takođe bi pokazao, u našem sortimanu se nalazi, imamo u prodaji i Hillman odeću, izuzetnog kvaliteta, koji već godinama mi prodaju u Srbiji, poznati po prodaji. Ali bi, inače Hillman je poznat i po lovačkoj opremi i po opremi za prirodu, za ljubitelje prirode koji vole da borave u prirodi. Mi smo takođe uvoznici za Gar Sport, to je italijanska firma za cipele. Oni rade program, što kaže, i za lov i za outdoor, za ljubitelje prirode. Moja preporuka je ovaj model Gar Sport, Bigfoot. Inače, to je cipela koja izdržava temperaturu od -30 do +200. Čak i za ribolovci koji vole zimi da idu u ribolov, za lovci koji su na čeki, koji po hladnom vremenu, izuzetna cipela. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Pozvao bi sve lovci koji su u mogućnosti da dođu, da vide šta sve ima na sajmu i tu su da pokažemo sve što treba, što bi moglo da ih interesuje.